Apakaitampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anya nga tatik kanag aya. Ay nawaw, itaman pa'y amakan ti sapulam ansing bakit aginaw ka din? Agsapsapo lang iti makan naginaw adagusan. Di la mabalen na kayat ko lang amangan. Alumot ti mangga di tarwar. Na, ayun anya. Panagmamangga nga agpaiso ita. Ado ti bunga ti mangga damari beti. Ay, umuli ka man nga ron. Tayalaan naklakay. Siripong pa'y nga muna naawan tao di tabalay da. Ay, siripo mun No, nakarikap ti ruangan ti balay da ay kaya't nasa wenday ta awan tao. Na, kita. Nay, nakarikap, bakit? Ay nawaw, anya pa'y laang nga ron ti urayom lakay. Agawam ti umulay, tapno makaraman taman mo't iti mangga. Oh, alday ta bakit? Nayunam ti ukisam ta ka rin ta adwa. Apay mo taday tala ang tinalam. Awampay mo sa ti nga pulo a piraso ay. Narigat man no sumangpot ti akin kukwa. Awan da pay mo't. Tinapatag, adda mangga amaramanan ta. Ay no siya klaang lakay, kurang dayta. Ay, kat umuli ak tumanin, ano maibos? Oh, sigurado ka? Wen, bakit? Siyak ti makaam mo. Nalaka lang mo ti umuli. Alala, ikanak nga rodon iti kutsilyo kan plato. Taukisak ta inyawid mo amangga. Dito irwar lang, gayam ti ayan niyo nanang. Tangadam ti mangga nakaw. Kaslanak sayan ti bunga na. Aywan nga agpaiso. Amangan nunak nagdan-an, nanang. Nunat naglaang, o di ada ko mamakita tayaw, ang awan may. Awan ti pinidot yu itay. Uray may sa awan. Talaga nga agraira man ay nagiti agtatakaw. Isu nga awan ti maramanan tayaw, tasig sigudon da mo gayam. Sagay sa lang nga rodon ti bunga na takawin da pay laang may. Ang asino kumangay ti mang takaw no bilang laang, nanang? Maduktalan tayon tao no asinaw anak ko. Saan lang nga may sa ti aldaw? Maamwak lang no asino ti agtatakaw, talaga nga ipabarangkay ko. Inbalang mo gaya mo ti ukis ti manggalakay. Itay pa'y Ka, nang ibalangam ngay. Iti po ti sayo ti amulam. Ay nawaw. Apay mo't nga idjay, unay kan? Sa dino ko maaya. Amumot adalan day jay. Kasanulangan no makita da Mari Betty kan Auntie Chodora. No, anya ti irason mo, Ayaw na niya. Aya po, kasla di ka agpampanunot may. Ala, ikanak nga rod iti supot, bakit? Isupot ka, ta ibalang kung to na mapanak iti bangkag. Agawa ama. Ay apo, ibirbirok mo mo ti pakaisagsagmakan. Pasensyakan nalipatang nga rod. Malalalala. Agawa am ti mang isupot. Tama nga nurmur ni Mari Betty kat makita na. Isaram tiri daw nurumwar ka anak ko. Apay nanang, maturog kayo pa'y? Wen, ituloy ko ti maturog. Tanapuyatan anak buy-buya idirabi ay. Sige, masapak mo tarumwar ita. Sigurado nga ado ti masapa customer ita. Malaala, aganadnad ka anak ko. Aywan gayam, di yu liplipatan tinaysampay nga ulis ang mga no masapa man ang titudo na. Wen, siya akong ti makaamaw. Agsagana kakit day no masapa ka.
Tay supay ti mailakom manatang. Maturog ak laang iti may nga oras. Mapanak met laang iti ayan ti kumarek intun madamdama. Naimbaga bigat mo, Auntie Chodora. Kastamot ken ka anseng. Nay, adan samot lakat yuwan tay. Talaga nga adra. Mapanak iti ayan ti kumarek. Ay, kasta ka day. Wine. Anyang nga oras ti panagawid yung ayan tay. Ay, jak masiguradaw. Hanggang magawid akmot laang adagaws. Amangan nga bino agtudaw. Apayan na sa ludsud mo, nakaw. Ay, awa mo kidiaan tay. Sige, mapan kayo nga rodan. Tama nga numataktak kayo pay. Ni Auntie Chodora ka di limabas, bakit? Wen, isungag paiso. Ano kasta? Awan man ti tao di tabalay da. Perfect timing manain. Tapno makaraman ta iti libre amangga. Sa dino ka no ti papanan niya Auntie Aya? Iti kanumot ayan ti kumari nalakay. Saan nga ta nga agawin na dagaws? Nawantiin pagana nga oras. Angam no siyak ti si kagundawaya mon lakay. Sige, isaganam nga rod ti sakubag. Di mo ka di makita ta sako iti sangwanam, ah. Ay nawaw, nakasagana mo't kaya man. Talaga na isagana day ta sakaw lakay. In case of emergency. At umatan tinaala ka man ka. Bumaba ako. Tama nga no. Ika nagsang siyagay. Ay nawaw, ni Auntie Chodora ti sumungan. Ay laladay talwam. Kasano na ito yan? Ay kamaw dyanan na. Nakadano na mulangan. Anya ngayon ti aramidag. Ang mga makita nak. Sapay napuno ti sakubag. Kasano pa yun na ito? Tinaga. Luraw! Una yan, nagpailang mo't na itamangga. Si kagayam timang sigsigaw di ti bunga timang gabi. Hagasumanta na puno ta sa kubag mo. Ay, ako Auntie. Ala, bumaba ka di ta itabot laang. Bumaba ka! No di mo kayat nga awagat ni Kapitan. Nagpakada kayo kaday, amangala kayo itimangga. Ha! Isumugayam nga ininot ama ibaw tatak-takawin nyo gayam. Italang mo, Auntie. Hanya nga italaang. Kita ket napuno ta sa kubagmaw. Naimbag kumamot no ipakadayaw. Ay, nawaw! Anya di ba paspasamak dito? Ha! Bagbagaam ta asawam nga agtatakaw si Kaanseng. Agtatakaw? Aday taniyaw. Aday ti sangawm ti ebidensya. Ho? Day talamangga ti imimot yaw, ante. Kada kami pa'y tiibot ita. Da kayo lang aroden ti saan nagpakaada. Ala, ibati mo day tamangga si Kaplurang. Nakaalsam tumulaan. Iso pa imot yu tamanggayo nakaalsam. Naimas latamot ti Indian Mango da Mari Patricia Aha! Imot gayam Ha! Agkikita tayaw ijay barangay hall! No apay ngamin, adi ka bimaba at tagos lakay. Diyak mo't impagarop nga agsubli adagos da dya abakag. Ay, kasano nga ro din day ta? Ang mga no ag-report nga agpaiso iji barangay hall. Ag-report pa lang kat nakaalsam mo ti manggada. Mas daawa ka ah. Nagsasao day dya, bakit kunamlan na imas ti manggana mo? Nag-report iji barangay hall. Sangun ta abakag. Anya nga iti bagata. Ikat ibagata ati purnaw. Ibagata anaalsam lang ni manggada. Tapno amumot ni kapitan. Anya?
Isu siguro ang naalsam ata, imot ti aking bagay. Dayta ti ebidensya, Kapitan. Dayta ti ebidensya nga agtatakaw dagita nga agasawa. Agasam man dayta. Ay, huwin nga rod, Kapitan. Saan ko kuman ida nga ireklamaw? Angam nakatangtangsit damay. Imbes a dumawat da iti pamakawan, nagadupay laeng mo't nga ibagbagada. Isaw at tapno agnakam da, idarom ko laengan ida. Anyat ibagbagada ya. Agasam, imot ko kano ti mangga iti arubayan may, kay nakaalalsam kano mo laeng. Ay nawaw. No sino pa'y tinakabasol, iso pa'y tinaturod amang ibagay ti kasta. Dayta nga rod kay, Kapitan. Ha! Nas ka na maikan iti leksyon dagita nga agasawa, tapno agnakam da. No kasta nga ron. Agsasarita tayo to, dyan barangay hall. Aywan, Kapitan. Kapilitan na kasta. Total, natangsit damay. Makita man itano agtangsit-tangsit da pa'y lang. Oh, sige, Chodora. I-schedule tayo nga ron, tipan nakatungtungyo, dyan barangay hall. Anyat na pasamak, nanang. Nadamag ko nga imay kano ni Kapitan dito'y balay. Imay tain pakitakin ko na ti inaramid dayjay a floraw. Isuda mo gaya mga agasawa ti agtatakaw iti bunga ti mangga iti arubayan tayaw. Anya? Wine, at daytan na iti ebidensya. Kanunungan pa'y din ni bakit na ti kasta nga ramid nan. Awan nagtumaan da. Anyat inbaga ni Mari ansingken kaya, nanang. Imimot ko kanaw ti bunga ti mangga tayaw. Kay nakaalalsam kanumo laeng. Ay nawaw. Nagturad damat amang ibagay ti kasta. Ipaggarup da siguro nga agbuto nga kadakwada. Ha! Di ta da nagkamalay. No di mawat da kuma iti pamakawan itay. Saan ko kumaidan nga ipabarangay ang tagay natangsit da. Deserve da ti maipabarangay. Ay lakay, anya ngayon ti aramidin ta. Talaga nga di barangay hall mo ti pagsasaritaan tayon. Nakita ka nagturong ni Kapitan di tabalay daan ti Chodora itay rimwar ka. No dumawat tayo ti pamakawan ka na kwada, mapakawan na tangata. Ay, diyak lang masigurado alakay. Madanagan bakit? Amang ano pagmultaan na ta. Ay, sapay awan kwartata. Nakaungat ka no, di ba kayo takas di ti panagsasautakin ko na? Yung pagarup ko nga may nga agbuteng nukas jet ti isawang ko ang nagbiddutak lakay. Adadakit din ang nakaungat. Anseng, anak kaw. Ay nawaw, ang boses ni Nanang Daychay. Mapan mo man kitaan. Amangan mo't no nadamag na, anay pa barangay ta, isungay may. Oh, nagpartak mo to na nagwaras no bilang mantapudnaw nga amo ni Nanang. Di mo impapakaam mo nga umay kayo agpasyar, Nanang. Anyat inararabid yu aya. Kwan, Nanang. Pudno ka day tinadamag ko at tinakawan yu ti karubayaw. Da kayo pa'y kano tinalastog nga agsasaaw. Kwan ngamin, Nanang. Kasto da dyan. Awan mo ti uray maysa kada kayo ang nakapanunot adakas ti agtakaw. Nakaalalsam matlaan kun kunayo pa'y kano iti asawam. Kwan ngamin, Nanang. Anya, kwa! Ay, Jay, kwan, Ay, Nanang. nakababain kayo. Anya nga ita, para laang iti mangga, may pabarangay kayon. Antay, tinola amanaw, para kada kayo. Ay, pasensya kan. Ngamdya kawatan dayta amasida. Nay, apay mo ngay Ante Chodora. Adi kay adanag, tawan sa bidong na daytoy antay. Uray pay, amag nga ginsisingpit ka lang. Taumada ninti schedule tayaw ngagsasarita ije barangay hall. Kwa, antay. Talaga ka day, di na kami mapakawan antay.
Nalipatam samay dagitin sausawang mau. Sika, anseng. Ay, kwa. Pasensya kayo, ante. Kamaliming agasawa day jay. Kasapay la kumaata, mapakawanda kami. Ije barangay holangan ti pagsasaritaan tayo. Ang Auntie Chudora. Ha! Nakapagdesisyon kami kun ni Betty. Kat sana'y ngagbaliw dayta. Asino day dyan, nana? Yan, seng. Ay, nawaw. Anya timay na imbaga. Mangtid ko maititinola ang amtsak inawat. Ha? Ah, tinola. Suhulyo siguro, tapno di yun ituloy ti agpabarangay, nanang. Ha? Sigurado dayta anak ko angam. Urayan niya pa'y tiit itid na. Saan ngagpalaw ti kapanunutak. Ituloy ko ti agreklamaw. Tapno di da aramidin iti sabalay ti kas iti inaramid da. Ay, wala, nanang. Nang runa kat isuda pa'y lang tinalastong agsasao. Makapasair ti panagsasauday di napalabas alawas kay. Makita no ayan ti pagpatinggaan ti kinalastog da. Ha! Suron kon. Ay, nawaw. Insublim ba't ta tinola? Kunak man no padigwam ti kaarubayaw. Kumaa, nanang. Ngam, Ngam di da mo kayat, nanang. Di da kayat ngawatan. nalabit nga gingga ita. Maday tirik nada kada kayo nga agasawa. Ay, manjak amaw nun niya ti aramidok, nanang. Ay, katnoan niya ti desisyon da. Awaten niyo ah. No desidido da amang ipabarangay kada kayaw. Ano san yaw? Anya ngay piman ka basol yung mait. Uwin, nanang. Ay na po, nakababain kan kapitan. Kan kadagiti kagawad na. Nakababain nga agpaysaw. Ngam awam mo dado maapabasulan niyaw no di ti bagyo matlaang. Nanang. No di yo kumainaramid, di awan ko matikas to ya parikot yo. Iso agong gunayo ah. Ay, agbababawi ako, nanang. Oho, agbabawi nga. Ang mumaya ti agbabawi. Ni nanang mo't. No kumata di mawat kayo laangain, uno impakada yaw nga gala kayaw, di mayat kuma. Wanan. Kamalimin ka ni Floro, nanang. Ay talaga kang maliyo day ta. Agbabawi kayaw, ngam naladawan ti amin. No maminsan nga men, di ka agisaw-sawang itidakas. Imbis nga agpasensya ka, saan magtasika pa'y tinatangsit? Anya nga ita, idarum da kayo lang around. Agnakam kamat nga ta itan anseng. Ay, nawaw! Di ka mangibalikas iti dakas tapno saan amasair tirik na ti padam a tao. Dumawat kakit di ti pamakawan no ammom nga addabasol mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Fiestada di takabangibang a barangay ita alawas, friend. Kat,
Anya ko maita Agnes, my friend. Ay nawaw, anya kumapay ngay, mapantamot agbuya ah. At the program da ya. Ada ka no, iso ang mapantalat ta. Awan samot pagturugan ta ijay. Saan aparikot day ta? Taadamat lugan kong aramatan ta. Mabalin nga agawid ta no mauma ta. Okay. Kano nga ruta mapanta? Ita kuma nga malumatan, iso nga inton bigat laangan. O sige, mapanta. Mukas tati ko lang. Tapno makapag-relax mo't lang ti utak. Ay wala, madimat no trabaho akan na yun ti ayan ti atensyon mo. Dagasin nakto nga ruti ijay palaywan. Urayan ka. Adda kayo matgayam dito, Cheryl. Wala na loling. Invited kami ngamin. Adda ti akamyo iti program ita? Wala na. Nilakay ko. Apay ka di. Ay na. Talaga nakalaslas tog dagito nga agasawa. Anya ti ko na yun, nana. Ay, di ko nak. Nasaya at mood no adda akamyo. Tapno maipalastog yung mula ang tinegosyo yo. Anya? Ay, iti kayat ko asawan. Tapno maamuan dagiti tattao ti may papan iti negosyo yo nga impatak deriyaw. Mala, panawan ka pa'y. Mapanak iti ayan ti gayong ka. Good luck kada kayo nga agasawa. Ay, talaga mo't dahito'y abakot ah. Iti kasdi atono ti panakisarita na kanya. Kat madlaw nga umapal manan. Ang saan ko latan nga kaskaso. Imayak dito'y tapno makifiesta. Saan atapno makiapa iti uray asino man. Kitaam ti babae ang naka-jacket iti yellow dyan nilakay. Apay ka di ba Sa bali ti panagkita na kadatang. Ayun. Apay tayo dyan. Ang mga madno adda basol mo ken kuana. Ay no, anya kumahamon nga. Saan kuntupan ng amuray dyan babae? Ang mga madno ex mo day jay. Unay kan bakit? Sana. Saan ko nga ex na dyan? Si kakit di mo. Ang angaw ko lang. Sige, panawan ka bit tagumatangak iti meriendaan ta. Mabisbisinak mo dun. Agawa ma. Wun, mabiit lang. Ay, di ka manin pumampanaw ha. Tamangan numarigatan akmanin amang sapulkan ka. Umasitag mo ti babae kanya. Anya nga ta si bagano ya. Apay asabali ti panagkitang kanyak ah? Ha? Siya ka dito ka sarsaritam. Sika nga rod, apay, anya ilaslastog mo aya? Ne, awan nila silastog ko manang. Di ka man agin didita? Kunamlan asino kamot? Nagturod ka magtingag iskandalo dito, ingkat ado ti tao. Saan asyak ti kalkalabanam kunak tumat? Awan da kas ngar aramidag kan ka manang. No adda kwartam, addamat kwartak. Apay, asino ka aya? Nalakalaan kin katag iskandalo awan makagapo ah. No siya, dak kayat ti basta agriyaw-riyaw gaputan negosyante ah. Makatawan lang ti negosyo, kat amangan no mairaman pa no agsawa kiti dakas kontra kain ka. Daytat ikarkarit mo, tinigosyom. Anya, Negosyante ang nakatangtangsit. Saan asyak ti kalkalabanam? Tadi mo amo, no anya ti kabaalak nga arami din kang ka, gan iti negosyo nga itangtangsit mo. Anyat mapaspasamak dito eh. May sakamat? Ay na Agnes aya. Kasladi kag pampanunot. Ammom anak ifesta talaang dito lugar da. Agis kantalo ka pailaan. Nakalaslastog dagiji etat tao. Awan matlakas nga narami dakan ka. Apay basta sumugod-sugod kalatan. Maasarak nga ron kadakwada. Ay nawaw, dakas tigas tang aramid, friend. No adda kwartam, at damot kwarta kung kulang pa injay. Natangsit ka makisarsarita katakwada. Tapno amo da ati pagluglugaran da. Mabusurak launay kadakwada. Si kansamot din di parikot, friend. Ay, di nakisuro si Carwell. Amok ter aramidag. Mabalinti makitugaw kan ka. Sige laang. Nanaluleng ko namlatan kanya. Anya ti masapulyo aya. Taga ano kay nga minang? Taga kabangibang abarangay kami laang. Nakita ka nagapa kayo kini Johnny itay. Wala, tama ka parurod ti ugali da. Husto lang ti naramid mo. Tapno saan adumakkel ti ulo da. Tapno mapadasan da mo ti mapabainan. Saan nagaputag da negosyo da dito'y lugar mi akit na nga tumuten ti panagkita da iti bagida. Ay wala,
talaga lumabanak nana. Ay di ka kumagumurgura. No adda fiesta dito'y barangay may. Umay kayo lata. Agsasarita tayo kano ije barangay hall, Johnny Lakay. Amangan mo siyak manan ti rumor adakes dita. Saan mat siguro? Taga kabangibang a barangay tinakaapam. Ano apay mo't nga binakasadya da tao. Ag-skandalo kit din. Un nga ron, at damat las-lastong na sika. Kung kumpurmi pa kit din ti sausawang na. But nga nakpailaang man. Iso nga agsasarita tayo ije barangay hall, tapno masulbar. Ay, saan? Aday di mandak bakit? Ikakday dya tao iti pagnakman na. Ha? Iti mandak tinakaapak. Iti kastakit ada pagnakman na. Marmarwan day dya nga iskandalosa. Nakababain launay kadagiti tao. Amom ka dilakay. Nagaapa da itay. Ay, wow. Asino tinagaapa? Ti may sa abisita kin ni Johnny a negosyante a kalugaran tayaw. Apay kanumat. Anya ti saan daan nagkikinaawatan aya? Diyak mo ano anya tinangrugyan na. Ang adda siguro basol ni Johnny kunkwana. Iso akas taunay ti unget je babae. Nagado ti dakes nga insawsawang nalakay. Amangan, nadala ang di da nagkinaawatan. Gunggo namot ni Johnny Dayta ti ganabon na. Siya, negosyante kung kuna na ngamin mo't itay. Na, apay akas tamot ti panagsasaom bakit? Kunakman no di mo amunoan niya ti husto na pasama. Oray saan ko nga amaw no anya tinangrugyan ti apada. Amuklatan ang nakalaslastog da dya Johnny. Iso aday ta, makarkar mamutun. Saan mo't analastog ni Johnny? Apal mula kit di dayta, loleng bakit? Naibaglaang intanasabat ka dito dalan, Cheryl. Apay ka di tata, anya ti maipaay ko kada kayo. Adaman kayat ko amamuan. Udno ka di nga adda tinakaapa nila kay mo ini fiesta. Adda ngagpaiso tata, adda nakaapa na nga iskandalo sa abisita. Anya? Kumkumpurmi nga minti sa usawang je babae kan kuana. Nimadlakay ko, masapul nga aganad. Tano agsao iti dakes. Sigurado ang mairaman ti negosyo mi dito'y lugar tayo. Ang mga no iso ti mabaliktad. Siya, negosyante ak. Kung kuna na kanumot iti nakaapa na. Isot istorya ni bakit ko. Wan, naibaga na ti kasta. Taasino ka aya? Kuna di babae nga agis iskandalong. Kunak tumag. Saan manan anaawatan ni bakit ko tinapasamak. Ngam adda manan ijay ng agmarmarites. Ay nawaw. Amukon noan niya tinapasamak bakit? Napasama? Kamalimat istoryam kanya. Adda kurang na. Ay nawaw. Anya ti kayat mo asawan. Teko na, kat nalastog ni Johnny. Ta ipanpanakil na nga iso kat may sa negosyante. Kahit? Iso matlagayam akas de tinaibagana. Ta asino kaya? Kung nakano tinakaapa na. Sinong batan na laang maggayam ti imbaga di babae ang nakaapa na. Na, apay nga isakit mo launay day di Johnny. Ngo asino ti husto, iso ti makampiyan. Ngo asino ti nagbidot, iso ti mabagbagaan. Ay, kagurgurak launay day di Johnny. Ti ibagam kit de, umapal ka. Tanasaya at tinagbanagan ti negosyo na dito lugar tayo. Oh, ray pa'y adda negosyo na. Anya kumangay ti laban na itinakaapa na kat madlaw abak ng dayjay. Ay, agtanang kaluleng. Ang mga nudag iti kamaling nga istoryan pa iti pakay dimandaam. Naimbaglaangan taada dagiti kabarangayan ni Johnny agumurgura matlaang kenkwana. Amo, friend, masapul ngagpakumbaba ka. Tas ikati ayan tibidto. Anya? Agis iskandalo ka nga, wan mo't makagapo. Nakababain man tikas niya. Kumkumpurmi pa yung ti sawang mo. Ay, no siyak, awan kabutang ko. Kasano no saan lang nga iti barangay ti pagsasaritaan nyo? Kasano no kaswanda ka, Ay, saan man asyak ti butbut ngam si Carwell? Talaga natangsit ka, friend. Sika kumati agpakumbaba. Iti anya aga pumat nga agpakumbabaak ngay. Diyak amukin ka. Narigat ka kasar-sarita. Anyan ti kasto yung mapaspasamak. Awan mo't amo kang basol ko
Adda talaga kasi a klase ti tao lakay. Naimbag kumamot ka dagiti kalugaran tayo, no saan da akarkarwan. Ayun, ni Nana Luling. May sakanumot asumanaong. Dahil nga ron, naimbag kumanupod no ken kumpleto ti Marmarites na. Saan mo't nga rod tadakurang ti istoryana. Ay, bakbakita na kasi ti ugali na. Saan lang nga itati aldaw lakay? Addan to aldaw dagita atat taong. Namok lang nga kasto iti mapasama. Sa anak latakuman anak fiesta. Awan basol mo lakay. No adaman rumbang ama pabasol, dayjay nga iskandalosa, takumkumpurmi ti ibagbagana. Ano dyan nadamak ko? Kaswanda ka kanumot tan Agnes. Apay kanumot? Gapoy tinaramid mo Nalipatam ka din? Ikasudaklat ta ano kayat da? Anya ko maita kanyak? Saan ka mabutang? Anya ko matipagbut ngak ngay? No adda ti kwartada, adda mat kwartak, kabaalak mat ti mangala iti abogado. Ay na, nakababain ka, friend. Agtal na ka man dita, bakla. Siyak mo ti matantanagan para ken ka. Nakaturturd ka kasi ka lang aruden ti nakabasol. Ay na, wow! Kinaswanda mo't gaya mo dahil nga Agnes. Awan lat amok dita. Sigurado ang maabak damot laeng. Ay nawa, hape akasta. Kanunungan mo tanti kang maling aramid. Bakit? Saan mat? Ibagbagak laeng tipod na. Iti kasta reaksyon mo. Kat amok lata na pakaragsakam launay ti panakaeruruman ni Johnny akalugaran tayo. No apay ngamin nga ikaso da pay laeng dadya a babae Kat awan mo't nadangran. Awan tinasugatan. Ay, dalakalaang kin katag sa uti kasta. Ngamin, saan ba't asikat na ibabayin? Saan asikat na trauma? Saan asikat indadanas da diyang iskandalosa asupsoportaram? Na, Agandad ka, tama nga no di mo mapupuutan kat adamag gaya man ti kasom. Husto lang, tinaramid ni Johnny. Tapuag nakam, nagiti kakasta klase ti tao. Ay, madanagan aklauna yun, friend. Ay nawa, anya ti pagdanaga Agnes. Kasla maabak ak gayam iti kaso. Anya? Kasano pa yan, dayta? Ang mga numaabak ak kat agmultaak. Ang mga numaibos ti kwartak. Ang mga no may balod ka pa ikidi. Tulungan na kumaabak la. Kunak man no natured ka. Natured ka nga agsasaw di ka. Nalaing ka makiapa. Ita nga idemandada ka. Agbutang ka. Ay nawaw ka, friend! Amuyo, nanaloleng, saan anasaya at asumanao kayo? ha? Amok anakita yu tinapasamak iti dayjeng aldaw. Ay, kwa. Ket amok nga amuyo na anya ti pudno nga istorya. Ngam apay akas jay mo nana. Tian niya. No agistorya kayo kadagiti kalugaran tayo. Ket adda ti kurang na. No adda saan nyo anaawatan, ibagayo to ipalawag ko kada kayo tani. Siyak matan ti madaksan iti istorya yung adu ti kurang na. Ay, kwa. Ay, napasensyakan. Sabalin sang agpayso tinagawata. No kasta nga rod nana, agsardeng kayo. Di yun na yun ti sakit tinakam ko. Di kayo mo't agbaling nga iskandalosa, no di yun kayat ti masampelan. Anya. Day tangabeng, sismosa kamot amay sa. Ay, agtal na ka man si Kapiting. Nakangag kalakag nga rod adi na oras. Ay, nawaw. Di ka agtal na, Saktikal kalabanaw, Oras si kakit madanagan kamutan. Anya kumangay ti pagdanaga. O na, saan mo di dyan itan aramidam. Amo na nga isokit imarmaritis mo kadagiti kalugaran tayo. Alawo nun, agsardeng ka. Di ka nga min agbali naman nakibiyang abakbakitan. Di ka agpakalaing, no di mo amo, no di mo maawatan tinapasama. Naawatam, bakat. Ada ka man, anyat umay mo ibaga. Imayak ta personal nga agkidawak iti pamakawan keng ka. Amok anadag sentibasol ko keng ka. Kat, Sapay la kumaata mapakawan nak. Kinapudno na, kasta unay nga minti stress ko iti dayjay nga aldaw. Iso akum kumpurmi matanti na isawsawang ko keng ka. amom ka di ti epekto ti kasdeng naramid mo. Amok dayta,
Saan ko nga ilibak? Basol ko ti amin. Siyak ti ayan ti biddot. Katsapay la kuma at mapakawan nak. Pasensya ka. Ngam ituloy ko no anyaman tinarugyak. Anya? Saan nga iti amin agundaway? Kat masulbar ti pasensya ti may sapari ko. No daduma, masapol amadusa dagiti rumbang amadusa. Iti kasta, kitagnakam da. Kantapno at da pagadalan ti sabali a tao. Nawatam. Madusa dagiti rumbeng a madusa. Kunanakit din kanyak, friend. Panag ko na, kadakkel ti epekto tinsawang mo kan kuana iti dayjang aldaw, iso akasta. Iso nga rod nga agpaspasin siya ak. Urag pasensya ka, nasakitanin ti riknana. Kan maysa, italaeng agpasensya ka. Una yun aya. Noan niya ti desisyon na, awanin maramidan tayo, my friend. Sangun ti bunga ti kinaiskandalosam. Laglagi pa, asaan nga amin abiddot, ket sorry, ti agas na. Ay, nawaw! Liklikam dagiti balikas ang mabalin amang ted iti riribuk ken panakadadael. Anadam ti panakisaritam. Iti kasta, awan ti rumso aparikot iti nagbabaetan yu. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaamo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Dagiti kalding yu ijay kalsada, rodantay. Ay nawo, dagiti kalding may man tinakita yung nanang. Apet ti kalding may aya. Agkaiwarada nga rod ijay kalsada. Mapanyo kitaan, taamangan numapanda iti solar ti sabali a tao. Ni nanang may, saan nga umadayo dagita? Danag yun ah. Amom nga raod kat adamot sa kadagita akaldain. Agkalma kay kadilang nanang. Mano atawanan akasta ti sit up may. Ngamawan mo ti agreklamo. Awan pa'y ita, ngam numaumadangay. Advance law na ganun ti pa nagpampanunot yun. Iso kasta. No di mo kayat nga ipagod dagijay akaldaing, aladam ti solaryaw, tapno sa anda nga agober da bakaw. Isupay kita pakataktakan da ita. Naapay nga mga agraman ti kalding at arakan may pagparikutan niyaw. Istresin nyo lang ti bagyo ti kastang aramidin niyaw. Anya manan dyan angag ko nga ibagbaga ni nanang moro dante. Dagiti kalding kano at arakan taan sing. Ay nawaw, apay dagiti kalding ataraken ta. Agkaiwarada ka nung araw di kalsada. Diyak amo ka nana. Pagparikutan namot nga amin ang. Kasla da pa ibagbaga na amaaladan. Aladak ka no ti solar tayo. Tapno saan nga agover da bako dagiti kalding. Ay na, isupay kit di day ta apakataktakam manan. Maban ka kit di makitang dan, ta isupay ang maigatang kadagiti masapsapul tayo. Uy, mapalakin ton mo tamtama. Urayak lang ni pari Dudong. Sige, umuna ak nga rodan arumwar, tamapanak mo't makilaba. Naladaw kayo matanagawid, tatang. Ano nga mente, naramid ko iti garding kaw, selma anak kaw. Kat, kumusta mo't dagiti tarong amula ijay? Nagbunga ka di mo't laang. Wan, adu mo ti bunga na. Ay nawaw, tsumamba kayon samot ita, tatang. Mayat ti presyo ti tarong itakat. Aya, Wan, ngimi na nga rod. agapit akin tin Lunes, anak kaw. Barang mayat lata ti presyo na intong Lunes. Tapno maramanak mo ati nang ina-apresyo.
No adda maapit yung ama no akilo, o di mayatan. Maisubli mo lang siguro ti puunan kan bannog yung tatang. Sapay la ko ba Nalugi ak, di na palabas atawan. At sapay la ko matasan maulit ita. Nakariing kay magaya man tatang. Ay, nasapa kamot ang nakaring ita, Selma anak ka. Sa anak ngamin ang makaturog tatang. Da kayo nga'y, nasapa kayo mat ang nakariing. Apitek ti bunga ti tarong amulak ita. Ayunan niya, itagayam ti schedule yung agapit. Wen, kita man umano ti preso ti tarong iti kalman. Isumo lang ang atatang. Awan nagbaliwan na. Awan, isulat na. Basit siguro ti supply ti tarong ita. Ay, mayat garon, ano kasta? Ayun gayam tatang, kabailan nyo kadi nga apitan ti bunga ti mulayo? Tano saan, tulungan kayon. Saanin anak ko. Aramidim kidi mo ti trabaho. Kabailak na ito yan. Saan mo't analawat ti gardin ko kay? Ay, mayat ti isem mo ita, Oscar. Agapit ako ni Timulak at Taraw Marilo Deng. Ay, kat nasayat, ano kasta? Nangina ti tarong ita kay. Isubit lang ti kunat anak ko maray. Ala, agpatuloy akaw. Agpatuloy ka mo tang tapno di ka mataktak itilakad mo. Ayun gayam, no adda ti reject mo. Ibargin mo latan kanya. Uray 2 kilo lang. Wen, no bilang mantadda, itulod kunto itayan niya. Ayun man, taisuman ti pangrabian may no adda. Okay, agpatuloy ang araw din, maray. Sige lang, bareng masambot mo pa'y tinangin na apresyaw. Ay nawaw, adda kayo magaya mong tatang. Kasang-sangpit ko lang anak ko. Kahit apayakas ta tila ngayon ang nagawin. Ayan nga'y titarong nga inapit nyo. Ay, Apaya nagsannaay kayo. Apay ka ding. awan mo't gayam tinamnamaak nga apitak anak ko. Ay nawaw, kasano nga awan? Ti kunayo idi kat nagbunga dagiti mulayo. Kinan mo't nga ron titarakin da kaldeng. Ay nawaw, kalding kunayo? Wait, sigurado kalding darudan ti dayjay. Isudalaang mo't kamo nga kaiwara ti kalding na. Ay una yun dayta. Di manon manen dagiti kalding da iti solar tayo. Makisarita kan tuman kadakwada. Sa painlangin at itarong ita. Anyat umay mo ibaga si Kaselma. Dagiti agkaiwara a kalding yu manang ansing. Ay nawaw, anya manan ti parikot yu iti kalding mi aya. Kinanda ti tarong amula ni tatang ko. Ay nawaw, sigurado kayo kade akalding may tinapan iti solaryo? Katwan manang, da kayo laang mati agkaiwara ti kalding na. Ay di kay agpapabasol akasta. Ngamen, adu kaming agtartarakan iti kalding dito'y lugar tayo. Ti ko na ni tatang kat kalding yu kano tinakita na. Ay nawaw, apay kas naman ay. Pagpupudutan nyo, matagiti kalding me. Pero huisyo da mga ngamin manong. Masayangan kami ah. Ta siyempre, sayang matibanog ni tatang. Sapay nangina ti tarong ita. Sakbay nga agreklamo kayo. Siguraduan nyo nga da pamanagnak yaw. Saan kita kastang agpabasol kay latan? Saan na mabaling ibagayo latan? Mayat kumaano at da video, tapno mamati kami mo. Anya? Ilibak da mo tatang. Ay nawaw, apay nga ilibak da. At isudalaang matag kay warati kalding na. Anya nga ron ti maaramidan tayo ngay. Di da urayan ang mga ikargakit sa bidong iti garden ah. Ay sus, dayta ti diyo aramidan tatang. Amangan numatay dagiti kalding da, kat da tayo ti mabaliktad. Makaperhuisyo damot gamilan. Sa penangina ti tarong ita. O ang kitin mailakok. Agbantay kayo tatang. No adda kalding amapan ijay, i-video yung tapno adda ebidensya tayo. Tapno didan makapagliba. Ay nawaw, nangyawid kayo matan iti kalding tatang. Sayang nga rod anak ko. May salaang tinaiyawid ko. Ano nyo ngay dayta? Dahita ti bayad ti tarong ko pinerdida Selma. Anya? Nangila ti tarong ita. No saan aga po kadagita kaldeng.
Chimamba ako mamay. Aguray ka, tatang. Kalding dawa ng ansing dayta niya. Way, kalding dalay ta. Sigurado ako. Agasam man ta kinabailan nyo at tiniliw. Sayang nga rob, na may salaang tinatiliw ka. Aduda ko ma, na may salaang tinaiguyod ka. Kasanungay no sa pulan da, kat da kayo ti ipabarangay da. May mayat manin no agpabarangay da. Tapno mabayadan timulak a pinerdit ag kay wara tarakin da. Kwarta ko maday day, no saan da pinerday. Mabiit man lang nanaluding. Wapay ka di silma. At day bagam. Makita yu day di akalding nana. Ay nawaw. Ti kalding mutdaan singken rodan ti day ta. Kinanda ti bunga ti tanong amula ni tatang. Iso at tiniliw ni tatang day kamaysa. Anya! Aduda ka no nga may salaang tinabailan ni tatang at tiniliw. Iso ada ita ti inyawid na. Dayta kano ti kasukat ti bunga ti mula ni tatang ko a pinerdida. Daytan ti ibagbagak. Numapan kayo iti ayanda. Pakibagayo man nana. Adda di may sa akalding da ditoy. Imbes ana tiyambaan ni tatang ti mayat a presyo. Awanan takin nandamutan. Awanan mailako. Ay, sayang mo dayta. No kumanga mindim ngagda kanyak. Awan ko ma, ti parikot kita. 5, 6, 7, 8, 9. Nay, apay ngay. Kurang matan ti tarakan mi akaldeng. Ay. Madiday to yun Rodante! Rodante! Oh, apay ka di ba kay? Kurang iti may sa ti kalding atarakan talakay. Ay, nawaw. Sino nga ito ng kasay? Dayta ti jak amaw. Ay, oo na yan. Di pa'y lang maustal no asino man day tangag tatakaw. Asinaw ti maustol ansayng. Tinangiguyod iti kalding atarakan may nanang. Mapukpukaw ti maysa. Amaw, no sa dino ti ayan ti kalding yo amapugpukaw. Sa dino nanang. Adda ijay ayan da silma. Iso kano ti bayad ti mula da ataraw ng akin nandag iti kalding yo nga agkaywara. Ay nawaw. Manganan, Rodante. Kamunakan ba kay? Apay, adda ka di pa'y aramidam? Mapana kita enda tata Oscar. San ang mabalin at tagikwa enda ti may sakalding ta? Anya ti aramidam ijay? Anya kumapay. Alag ti kalding ta. Sayang di jay. Sapay mabalin na mailako. Mala, mapan ka nga rudan. Aywan gayam, idagas mo man to'y karne ka ni nanang. Nalipatak matan nga intad ken kwa na itay. Isubot mga rodan. Tagrubata kon ba kay? Karne para kada kayo, nanang. Ay, agyaman naknakaw. Mala, agkapi-kapay Sanan. Pagpakatak mo't lang ita dapay papanak. Ay nawaw, sa dinaw ti papanam. Itayan da tata Oscar. Anya, San na mabalin na tagikwa enda ti kalding may? pagsaritaan nyo ang nasayaat, tanaperhuiso mo't ti tarong amula na. Sapay nangina ti tarong ita. May parbang nga raw, ti kasi nga naramid na. Nasakit siguro mo't tinakam na taimbes at sumamba. Saanan takinan mo't ti kalding atarakin nyo dagiti mula na. Alag ti kalding may tata Oscar. Itad ko, nga masapul abayadam ti mulak a pinerdida. San mo't analawat ti gardinyo Ay nawaw, mano a kilo kumati maapit ko, no saan aga po ti kalding yaw. Nangina ti tarong ita, amom da ita. Wana, ngam agasam man tamay sa kalding ti bayad na. Nakitam tinapasama kiti mulak. Saan lang abunga ti kinlanda? Naperdi pa yan tinagduma. Saan ang agbunga ti jay? Imbes ang makatsamba na tao, awanan Anya? Agpili ka. Bayanam ti mulak na perday, wano ti kalding mo ti bayad na. Saan lang alamin sa napasamak ti kastoy Rodante, tapno ibagakin ka. Una yun ti kastoy. Pagpanunuta, manaimbag. Sikat ti makaamaw agpili, noon niya ti kahit mau. Agsubli ka dito'y balay, inton bigat, tapagsaritaan ta. Kot, inga, dagiti kalding mo. Iso adi ka makapaglibak. Agsapa manan lakay, ngamdidan samot manan inbulos ti kalding tayaw. Alanganan nga ibulos ni Tata Oscar day jay.
Kat, bayan ta nga rudan. Anya nga tati may mayat bakit? Ti kalding tati bayad na, uno agbayad talatan iti cash. Pangalaan ta ngay iti cash. Sigurado adakkel ti singiran dagi jay tanangina kat ngarot ti tarong ita. Kat nay, awanan ti apitan da. Naimbaga bigat siyaw. Kumusta ngay? Anya tinagsalitaan nyo kin ni Oscar? Ay nawa, migbigatan nga umay kayo makimaritis na lang. Anya tinagsalitaan nyo kunak? Ti kunada kat agpili kami kano, nukas uno kalding ti bayad na. No siyak ti da kayaw, iti julatan diya may sa akaldeng. Tano agpatulong da ken kapitan, talaga ada kayo ti dihadaw. Amangan kit di pa inudakdakkel ti bayadan niyaw. Unang sayang mo dahil dyan, anang. Ay naanak ko, pag nakman nyo dayta, tainton sumarunaw, ipagudyo dagiti taraken niyaw. Tapno saan da makaperwisyaw. Saan lang ada kayo ti tao dito'y lubong kunakmanan. Anya nga iti desisyon mo rudante. Kukuhayon takalding, Tata Oscar. Isudaytan ti bayad ti mulay o apinerde dagiti taraken may. Sigurado ka. Abangan lo inton madamdama kag balo ti kapanunutam. Saanan, Tata? Nasayat man garo, nukas ta. Inton sumaruno nga men. Ipagud mo ti taraken mo tapno didag kay wara. Wan, Tata? Sige, pakadak mo't lang, tas sa pulag dagiti kalding may. Ang mga nung nakikaruba man dagi jayon. Limabas da iti paraangan mi itay. Diyak sigurado no nagpadaya da. Nung isumot ti nakita ka nagturungan da. Nagyaman ak, Tata. Dakkel at tulong da ita, tapno dago sa mabirukak dagita akalding. Pasensya kayo manin, Tata. Napirhuiso kay pekit ding. Tinapatag kat nasulbaran barok. Agbaling ko mga adal kada kayo da ita. Di yu urayan ang maibos dagiti kaldeng gapu iti kina-irresponsable yaw. Ay, nawaw! No amom ti agtaraken, amom kumamat ti responsibilidad mo. Iti kasta saan ang maperwisyo ti padam a tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.